Bapinyo ekikubo bamala kasi snow haban subscribe ya kanega channel kanai kutia. Manjur batrai kajing darbar thau ain ke Delhi ban Pyrshah halor kajing hukum u Prime Minister Narendra Modi ya ke CBI ban khnyot nyo brain ya ka party AAP. Hakajing yalang bakerpang hapo assembly jong ke Delhi. Man hakas nginingkong kata kanyo terik mentau benai kala rai bat manjur ban Pyrshah ya kajing penmi bat hukum jubor u Prime Minister Narendra Modi ya ka Central Bureau of Investigation CBI ban ben bat khnyot ben ya ka party AAP. Hadin ba umla ban tek lakam ya kajing kiu bat jing bun pait u Chief Minister Arvind Kejriwal. Hakane kajing yalang u Arvind Kejriwal ulaya tu ba man hakas niu blay meladap ka CBI kala khot hajir ya u But ula sya kali jingkeli syapang kimat jong ka Delhi Excise Policy Haduh kandai Kynta. Ya kane ka jingrai ka ying thau ain la thot shai shushu ba Prime Minister ya menta udang ting tang ya wei ubriu uta ude u Arvind Kejriwal but ka ying thau ain kala pe tu bha ru menta ba ki briu ka leng kri India kila ai ka jing Krishan bapura but jing shania ya une u Chief Minister daka batmo ban pelong ka jing ki ka bajar jar khnang ban penyo ka jing sanshar ka wei ka party kata ka AAP hapo ka ri India hakabau Prime Minister ba ki kun hun jong kem la ban khang lat ya ka ne ka jing thmo shishu la ong ba u Kejriwal kat ba udang ai jing kren hapo ka jing thau an ula kren hakata ka rukom kum ka jing thu khana daka ba kin tha ba Prime Minister ude u an pat raja ka ba mod us em bam dan jingang jing start ba pas tang ha ka kerdan class 4 Kumta haba bun ki officers ki kren da ke English bun ka ba shem snow thu ka e ba ki kren ha kum ka por ulas dang snow ram yalade da ka ba ban se ban penyo da ka makshit ba thok ka ba pen e ba ula pas ya ka master degree ki haba bun ki bala tip ya ka ne la don ka tungut ki las dang banwat RTI nre ya ki ne ru la sha dan kuna ha ka dor arpsan haja tingka kum ke Indian Express report la ya thu ba ha ka ta jing yalang na ka nyo pongut ki MLA jong ka BJP lai ngot ki la mi no na po assembly da ka jing snow ram but tar ya kata ka kot ka bala tho chapang ki aka bala dep rai ban manjur. बचपन में राजा रानी की बहुत कहानियां सुनी होंगी। मेरी कहानी में रानी नहीं है, बस राजा है। ये कैसे राजा की कहानी है अध्यक्ष महोदय, जो अनपढ़ था, चौथी पास था, बेहद अहंकारी था, बहुत अहंकार था, बहुत ज्यादा, और पैसे की इतनी हवस थी, इतना भ्रष्टाचारी था, इतना भ्रष्टाचारी राजा था। ये एक महान देश की कहानी है। एक बहुत महान देश था, कई हजार साल पुराना देश। उस देश में एक गांव में एक बहुत गरीब परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। जब बच्चे का जन्म हुआ तो ज्योतिषी ने कहा, गांव में ज्योतिषी होते हैं, आते हैं, वो पत्री बनाते हैं। ज्योतिषी ने कहा, माई तेरा लड़का बड़ा होके बहुत बड़ा सम्राट बनेगा। माई को यकीन नहीं हुआ, मेरा इतने गरीब हूं मैं, कहां से मेरा बेटा सम्राट बनेगा। तो उसने कहा, नहीं, तेरे बेटे के ग्रह बताते हैं तेरा बेटा बहुत बड़ा सम्राट बनेगा। बेटा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। स्कूल, गांव का ही स्कूल था, स्कूल जाता था, उसका पढ़ने वढ़ने में मन नहीं लगता था। तो चौथी के बाद उसने किसी तरह से चौथी करी, चौथी के बाद उसने स्कूल छोड़ दिया। गांव के पास एक रेलवे स्टेशन था। तो घर का खर्चा चलाने के लिए वो लड़का वहां स्टेशन पे चाय बेचता था।